Tapi cerengan atena soki pakun tampani kalaben syukur alhamdulillah. Kau leben panjenengan ni katan taretan sanajan abe misal la tak soki benni berarti tade nikmat ta pangeran seraja neng iabe. Kau leben panjenengan tengkel make tak soki harta kadang ebri rajike aropa soki kesehatan alhamdulillah. Ore kau leben ampian pasoki yo tapi pas stroke 10 tahun ndek. Tak kira ndek dan kau leben panjenengan ebrieuna PC misalnya 1 miliar tapi pangabes pailangan salaja poron apa punten benih mata pailangan ten mata pakun bede melaking tak nangale poron berarti nikmat mata bisa nangale larang tak larang ampian ebri lesan bisa nyator kubesnya tak kubesnya ebri elong tahu karo om larang tak larang mun tak percaya ce elong tahu karo om nika larang bulan petok riberi na banyak orang elong ngani pengpeng enggi nama enggi karo om minyak tak pate ngiding karo om parfum tak ada tak pate nyangke padahal parfum masih paling sereng semun lebet nih tina orang purdu elong takir tapi capok bulan petok ki buru panjenengan masya Allah Rabbi pendengaran penciuman banyak seelang indra pengerasa nih kata taretan nyep cepede eureun banyak saya tak pate oning ka acen tak pate oning ka manis anapa cabut sakonik ben Gusti Allah apuru aroma saja ke nikah larang kipo panjenengan bulek bule nyium parfum tak ngiding bau bulek bule nyip cepede eureun tak tahu karasa mate rasa bule elang indera penjiuman kipo taku cemu pinter corona tapi alhamdulillah mun kakak enjo corona tak masuk enggi anapa takut natap ning tikungan wangi kasa keng manter terus eraksa aben Gusti Allah amin Allahumma lakan mangkana tore samangken kita amulot areng sareng sekaligus tua eki potra potre kita sing ngaji nika manter pata buka dedena manter parengana bisa matei buruken ben manter tetia anak se asampung dek kase patot sampung ben abe saing ke laku depak ke akhirat teti orang se salamet ben orang se ontong amin Allahumma ta tua eki juga ustaz ta tua eki juga kuru-kuruna nika manter parengana sapur manter parengana laten morok enggi napa enggi oh mun tak bersapur ongku malah nak kanak kene nika bu malarat ongku ngajari nak kanak kene apal surat al-ikhlas apal surat al-fatihah bukan sesuatu yang mudah kenika perjuangan berat mun lambek kau leben panjenengan ngaji ngice bode Quran kene saya agem per orang ngaji kateluan ka orang beda nak anak kene kadua pas beda ibuun saya nekuk tutuk namun saya nekuk roti kora kongguan kora beni Quran kora lagi namun saya agem per kora lambok ngaji eja alif ba ta sa jim ha kha mari kene kabri harkat a ba ta sa ja ha kha mun kau lagi kene lambok beda al-barqi ada roja maha kaya katawana sama laba ni kan lambek kini albarti mun samangken bodo napa boleh amsilati bodo tak bodo aaba baaba baa bababa aa arapa nanti lagi ngico umon lambek panjenengan lopot sakone pacetat mangken tak pate bodo cari tanah santri pecot enggi napa enggi anapa zaman now beda dengan zaman old mun zaman old nih ka santre zaman lambok mun pas pecot ben ustaz ta mamadul karo mana tambei ben ebokna carpeng ben bapakna anapa beri bonus polana anaan ampotungat tu antara guru ben ring tuana engki napa engki mun samangkeun cek cemacem bodo komisi perlindungan anak pas kadikeun anak pecot sakone pas ring tuana alapor insya Allah ekibe kami jah hijau berujung neng penjara ngurtang-nguran Ustaz Tayokom anapa reng tuana tak sadar marah lambek mun lambek mun mamatul tambui mun samangken mun mamatul lajjo boh di mana pukul laungku Ustaz tak tahu cak anak kok jero kerana yang tarik Ustaz tay ngibu oke jale oret sambil cak ngucak dulu tak ngarut tak oning nang yang cuk koni kono kau le iya Ustaz tanya kau le puru oning cuk koni anak nambian mak bisa cuk dengan datang tak dijemput pulang tak diantar datang tibi mulai tibi ngak sapa ru bener ring tuana lah tak tahu lah tak oning jadi gini kata ejep
Kan mangkana kaula ben panjenengan di anak pangaji nika patep pak patoro tetep aki seren nagi mun selambok nika ngimbo beras mun selambok nika ngimbo sayuran gengan-gengan bodo segenak ben ajem odikna talee tong-tong nika ustad nika kiai kaula matoro anak matoro abudu mun kade kan ler mameler pokol tak apa pokok cek papotong pokok cek paroge enggi napa enggi engki mun tak kiri papotong paroge enten talebet kia masa engki sepola na santri nata kentok pas smackdown misalnya anak-anak orang gini ko engki mun enggak Syekhona Khalil Bangkalan nyaman ke Khalil Bangkalan ni katan taretan ETT santri asmakna Hashim Ash'ari tepaan patoro ke Hashim Ash'ari ani ka panjenengan bedeneng ponduk ngalakoni setong hal seyang gep salah ben kiai sampai eyokom etokol popo panjenengan benikun sampai roge etokol ngangkui apa ngangkui tebu celeng ngangkui tebu ni kata pada ben punggel la pohong ni ka lembu gitu mun tebu karo ese aing ede mun teka tengah jegekeun karo ni kakek Hashim Ash'ari popo panjenengan benikun sampai roge sampai tada umur jadi Hashim Ash'ari ini kata teretan sampai tada umur di budina mator ka kiai santre si anyama Hashim Ash'ari kak dinto tada umur kiai bo iyalah kabolo karing tuan aja dia si anak mate wala sorokoni idenna akhirnya panggil ke Ash'ari sarnyai ngadep ka pondok begitu ngadep ka pondok debui kenika potrana panjenengan tada umur pon popon kaula kita apun apa kiai ikhlas abdina bahkan ini mate kita apun apa bah ikhlas mian engki cerengan anak abdina mulai pamuntuk kak dinto patoro ka ajunan pacet patoro sampai ke akhirat kak dinto dadi ngiring ajunan ampun ke Khalil Bangkalan tak kerjut pas tepuna nih ka kalak pole popuaki pole ka jenazah ke Hashim Ash'ari Joko terwe gempang nangkung anak-anak orang dunia akhirat kirana nih pas odi boleh juga boleh tandaretan tapi ke Khalil Bangkalan mun ke Khalil Pantuman je nyoba lo kini ruwe Joko lain gini kak tak pada cari tanah tan mun ke ruwa karoma banyak santri-santri nani kak bodoh saya betung bodoh saya beli tapi mari gini kai paudi pole mak bisa boh Jok ke Khalil ni ka wali ni ka tantaretan kekasihna Allah inna lillahi ibadan idza aroda saungguna Allah ni ka endik pan saponapan hamba sekalamun hamba gini ka endik kasokan maka pangeran pas kasokan dia dadi reng mate pas kasokani odik bo di ongku anapa karena kasokanna abutna bisa dadi kasokanna Gusti Allah kan mangkana ke Syekhona Syekh Abdul Qadir Al Jilani kan cari tanah ajem pun lang tuan lang garuai paudi pole pajaga pole mak bisa bocah wali saya wali kok gitu aja kok repot ani kamu wali kau lecek sengang wali menongkuan nih kasak belum nerpu jadi lah emas udah emas nih ongkuan keng bu ibu mun tak bu tarpu kada kakepian aja mulai nak kalungan emas mainan nama ragedeng ya usul kidul gandulan kalau nah ani ka panjenengan mun pas kaula panjenengan beda wali nang kan je tak repot wali ni ka orang ka paratui pangeran mun atuh tak usah cong majocong mun kaula atuh selamu makomo tak beri Allahumma inni asaqula bo masuk ada emma bo nah ani ka sobung mun wali na pangeran kala ieu tah ieu bakun cocok kan makana lambek ni ka beda asma ki sarkaman endik tamuy ngibe minyan minta tuwa euki anapa abdi na kiai compo aparlu aman terta ojeuna kak dinto kalak minyan bede tamu kita mari kita atu ge tamu setongan nama cuki yang ibu minyan abdi na kiai para na menna sabo menter ojeuna kak dinto kiai mun kaula kan mun bingung sih kemaan dah mun kaula soro mulai setong pen mulai gelugi kaula tu ene kan ni ka minta ni ka terota ojeuna ni ka bola pen mulai pen laguna beli boleh ka kanje ni kan ten kesar kaman kalak ka piminyan na sis pas ngabes kalangi pon janti kanape Allah sih setero ojen ibri ojen setero terang ibri terang anapa wali gitu aja kok repot gimana pian cek ni roe matang kim pian Allah ye
mun kaula tadi malaikat haram misal teh elong ngaun kaula iya mah jadi nanawe manteri salamat akina amin Allahumma kan mangkana abu-abuun parlo endik sampungan karing orang Allah abu ngampung para tuna makle eka cocoke jugan ben Gusti Allah amin Allahumma do kanjing nabi aba abdina deka ajunan ongku ngamponga ongku para tuna dunya akhirat muka ngirenga du para wali aba abdina deka ajunan ongku ngamponga ongku para tuna dunya akhirat muka ngirema asar saja ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim cukena poto na abdina ben para santren kanca abdina tade sececer kasatejana dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim fahtazza al-arshu taraban واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى
أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثله ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم سري وأخفى مستجيب ربي فارحمنا جميعا وامه أنا سيئات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك دعونا untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk umat Muhammad, bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fashafi'hu fina wa syafi'na fi anfusina. Rabbana sahhil lana umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Allahumma qawwi imanana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'al hadzal musalla نور اليقين منبع العلوم النافعة والمعارف الساطعة والأخلاق الرافعة والمنن الواسعة. اللهم بارك لنا في أولادنا وأولاد المسلمين وتلاميذنا وتلاميذ جميع المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية، ووفقهم لطاعتك واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا. اللهم اجعل مستقر الورع الهاجز قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا. اللهم 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 علمنا علوم الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة واستعملنا بها بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tengkanani ka Muhammad ahlan kajukan Muhammad. Tengkanani ka Muhammad
Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Asma'na nikah Muhammad, amal lanjutkan Muhammad. Asma'na nikah Muhammad, amal lanjutkan Muhammad. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ikatana nikah Muhammad, perjuangan majukan Muhammad. Ibadana nikah Muhammad, perjuangan majukan Muhammad. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Nur pertama Nur Muhammad, insan kamil juga Muhammad. Nur pertama Nur Muhammad, insan kamil juga Muhammad. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. insan kamil nikah Muhammad, pemungkas Nabi juga Muhammad. Insan kamil nikah Muhammad, pemungkas Nabi juga Muhammad. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Doa untuk umat Muhammad, bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.